Nadmetanje posle osoblje napustilo napravu srpske ulice Zari D.O. Trka je krenula u koju ide na čelu Markaza. 3-4 dužine prednosti u odnosu na Eldaruž, Valšenko, Debeli. Na trećoj poziciji Hidden Heaven, kroz sredinu Fortuna Twister. Na četvrtoj poziciji Viktorija Bell, na začelju Mystic Bell, Markaza na čelu, Fortuna Twister glavu iza nje, naparila sa njome, izbila za glavu i vrat ispred nje, da duše krivine u pitanju, možda manja prednost u pitanju. Fortuna Twister, Markaza, s polja Viktorija Bell, kroz sredinu Hidden Heaven, uz barijeru Eldaruž, na začelju Mystic Bell uz barijeru. Trku vodi Markaza. Markaza, no možda prednost blagu ima Fortuna Twister. Potpuno je relevantno u ovom trenutku jer imaju čitav krug i 100 metara do kraja nadmetanja s polja. Fortuna Twister iznutra Markaza, treća pozicija Viktorija Bell, četvrta pozicija Hidden Heaven, peta pozicija Mystic Bell, uključuje se u grupu na začelju Eldaruž. Vodi Markaza, druga pozicija za Fortuna Twister, na krećenju s barijeru, omogućuje uvek izvesnu prednost u izlasku iz krivine. Markaza, Fortuna Twister, treća pozicija Mystic Bell, četvrta pozicija s polja Viktorija Bell, peta pozicija iznutra Eldaruž, na šestoj poziciji 14. Hidden Heaven, prvi korbač opomene za Viktoriju Bell. Rukama stimuliše Mystic Bell, Šačić pravi korbač opomene iza nju, iznutra Markaza, s polja Fortuna Twister. Treća pozicija Viktorija Bell, još koji korbač opomene za Mystic Bell. Na petoj poziciji Hidden Heaven zaostaje Eldaruž. Pola dužine prednosti za Markazu u odnosu na Fortunu Twister. Dobija prve korbače opomene i Viktorija Bell odmanava, ozbiljan je, ne šali se, staje tamo Mystic Bell. Na četvrtu poziciju izbija Hidden Heaven, eto batina iza nju. Vozi se Željko Ilić u sredi Markaze, šeta se Zeka, Markaza na čelu, druga pozicija Fortuna Twister, muči se sa njoj, sa njome Viktorija Bell, tako vodi Markaza, druga pozicija Fortuna Twister, na trećoj poziciji galopira Viktorija Bell do koje stiže Hidden Heaven, ona 14-ica, na petoj poziciji Mystic Bell, na začelju Eldaruž. Markaza šetnja okret preko levog ramena iskusnog džokeja Željka Ilića. Batine počinje da dobija Fortuna Twister. Je polja sredinom sada ide mala uzana Hidden Heaven. Markaza, Fortuna, Hidden Heaven kasni. Markaza, Fortuna, Hidden Heaven kasni. Četvrta pozicija Viktorija Bell, peta pozicija Mystic Bell, šesta pozicija Eldaruž. Popović, trener Duško Pajić, u Srbu bio džokej Kristijan Njezin, četvrto drugo broj 6 Viktorija Bell, Zvonka Krejčinovića, trener Zoran Lukić, u Srbu bio Mustafa Manav. Direktor marketinga kompanije Vizaris D.O. gospodin Dragan Šaranović uručuje pehar